Сырынжып Сампиловой нырмыжыта орын зорға музейда Ирина Харионоваға хухыгын фильм Александр Дугароваға онсы орын захёха харасыда зарёлыгдыжа айлшатта дорытхыгдыба. Это фильм о творчестве Александры Дугаровой, скорее о концепте ее творчества. Хыдың жылы тұршыда Александр Дугарова хухы уңгыды ехан қырла табедік бәйхің. Энін Ирина Харионоваға фильм дотыр тодырхайғар харулыгдына. О нашей культуре бурятской, о языке, о нашем мировоззрении. Вот такие буряты, как мы чувствуем, как мы мыслим, как это было в древности. Сырынжып Сампиловой нырмыжыта музей орын бәшін со аңқы тұрушынкие туз фильмте тәнялсалға эрхиткахын байна. Харин орын зорашыны бітейлнут тұрушынкие дорытхыгдыны выша. Мнодер фильм харулна ганца урялте элшнут, а худень уже интернетру орулха и хунут шадно бэха хархия. Хухы онга, хухы живого юмбага, нот хаккарга. Баланак жылайлы бапта тихтери хухы онга те, хухы монка тенгаре гэнэрте, хухы монка тенгаре, хухы намын хатак, хухы наган, хухы матан, хухы хэнга гумне алын отхате. Хухыгын фильм гансыл уңғы дәрі ундығылау бұшы, харен илінсі құлынсыға туя, турығын нютыға доодылғы ғу алі орын тенгірінгің болың хуң бұхыны онсы юмықарыға ғырыл болу. Даша Шырхунаев, Немар Аднаев, Бурят ТВ.